ya queda bien silencio, el normal calle, Alinaun Block del Armor Village, barrio del San Jose, Gusu, este lang aga. Después recibe información el familia Falca Santos que di ila único hijo del familia, ya muri na encuentro na sulod del ayer tarde. Ya confirma el mismo nana del soldado, si Maria Mila Falca Santos, que uno del mga 15 soldado, que uno na 15 soldado ya muri na sulu, amo also akatres anak, si Private First Class Jason Falca Santos del 35th Infantry Battalion. El mas duele kanila, yalya mapasigun kanila el miembros del Abu Sayyaf para informa kanila kaya mataya sila kun Falca Santos. Ito ngayon last, nag-text siya sa atin niya, ate, dito pa kami sa bundok, pero tumawag yun sa akin, nangamusta, nagtaka nga kami bakit lahat kami, tinawagan niya, lahat-lahat tinahanap, tapos ginakulit, tapos sabi niya, si pare ko saan? Sabi niya, kailan uwi? Sabi niya, yung anak ko yung pangalawa si Jenny, doon man yun sa abroad. Na, sabi niya, kailan uwi? Sabi niya, hayaan mo, pag uwi, magbanding tayo, ayusin muna natin ang bahay. Sabi niya, kay uwi ako diyan, ako magawa ng hollow block kay para minus gastos. Nagalit na galit. Galit na galit. Bakit ganun ang pati ikaw, sabi niya sa text, putulan rin ang ulo. Tiene pa también mga mensahe de text, kaya man text el Abu Sayyaf usando el cellphone del soldado, hablando, numas ya busca con su anak, siendo ya kurtaya sila el de este pescuezo del ayer. Bien dolorido el familia Falca Santos, siendo tratamiento nila con Jason como padre del familia ya, siendo el soporta con su familia, mientras sa man negosyo pescao el sunana adentro del di ila lugar. Tawag una, sabi niya, hello, kamusta? Kamusta ka na dyan? Na, tapos pinatay, tinawagan namin, sirado na, tapos nag-text na siya. Na yun na yung text niya, na wala ng kapatid mo, pinugutan na namin ng ulo, patay na. Panawagan nyo, ituloy na lang talaga yung laban sa Abu Sayyaf. Ituloy talaga, kung pwede, inumanslan niya yung hulo. Dolorido hasta el ninong del soldado, si Kagawad Moroy de la Peña, siendo conoce él con este soldado desde bata como bien fuerte ayuda na di la komunidad. Inaanak ko yan si Jason, siguro dito nga sa bahay noon. At tumulong pa rin yan yung paggawa namin ng simbahan. Naglibor pa yan sa doon para lang makapagtulong sa magulang. Noon sana nakapasa yan siya ng Air Force. So hindi akala, hindi nabagsak yata sa San Euro. So napunta ito sa IB. At ito nga gusto nga talagang tumulong sa magulang. Na sabi niya nga sa amin dito, gusto niya talagang mag-loan na. Siyempre pag nag-loan siya, hindi niya na kayang suntian mga kapatid niya. Siya lang kasi ang may trabaho. Sa ngayon, yung mama niya nagbibinta ng isda. At saka siguro ngayon na pagtapos daw ng operation, gusto niya talagang ipaayos itong bahay. Plano pa sigun era del soldado el mandaya sementa con el di la casa, que cerca ya tumba, por causa biendaan niya. Pero triste el sunana y también mga hermana, que es el Josepa sa con el di la único hijo. Ya puede pa sigun man text si Jason con su hermana ayer hablando, que namonte sila del sulo aquel tiempo, pero no hay sila sabi. Ya gale el último mensaje el recibí sila desde el Eroe. Ya promete el alcalde Climaco. Visita con el dolorido familia ese día. Albert Luna, Dateline Zamboanga.